Mosala Tona wa tsa ofisi ya Tautona e bile le mo Parliament wa Gaborone Bonington North mo Tutehi Maipilo mo Puting a ko le shabele mo Tabelo Hofi e ra le tona wa tabela ya bana le tuto go tswa ko moding e bile le mo Parliament yo itopetseng mo Tutehi Dr. Nono Kafela Mokoka e ra le tona wa botsogo e bile le mo Parliament yo itopetseng Mototeri Dr. Stephen Modise. Erale to la waza meitsi le bonno e bile mo Parlamento wa Phalape Mototeri Onnetse Ramgapi. Erale to la wa banana le bong e bile mo Parlamento yo itopetseng Mototeri le Chombo. Erale to la wa Mesameko le budira khatsi e bile mo Parlamento wa Kgaolo ya rona Mototeri Jacob Gilbey. Ke mara ya mama mo sapele go firate. Renale khosi ya here mo khoteng ya bata ka tokwane ba ba khosi mo kholwane khosi tsiane le mo ba ga di wa gagwe. Tutehi na barara a dirileng a dikgota tsa motsona le barara go tswa ko dikgota metseng e halogane ke kopa ba ebele ba bone barara ba shabele go barara re na le mothusa bolastilo wa kansele ya rona ya Letlhakeng Mototeri Johan Gausafelo le makhanselara mo le makhanselara di paleme re kopa makhanselara ba ebele ba le bone Kima makasa barna bao, renale mulasti loa ledboda na botoke rechas musubi, kikubala mchapela hofi, renale chief of staff Dr. Opa Seko, renale muhagulu yuwaza sumalao kuingwa kutebila today, renale permanent secretaries, renale Oswako local government, renale me Mamarapi, Oswako Ministry of Sports and Arts, men and Sishageta, Oswako Health, renale TSA Professor Nkomanzana, renale permanent secretary Oswako Lands and Agriculture, Mr. Gabriel Evening. Renale Mezi Mokolane Oswako Water Utilities, Mr. Nsabio Mwatudi. Renale Chief Executive BSc, Mr. Ngaila Matenge. Renale Chief Executive Oswako BPC, Mr. David Komogo. Renale Deputy Permanent Secretaries, Oswako Water and Sanitation, Mr. Nchisi Mbolawa. Renale Deputy PS Oswako ya banana men Seko Mukwiti. Mr. Seko Mukwiti. My apologies. Renale Deputy PS Child Welfare, Mr. Mamagi, Miss Mamagi Kamana Kao. My apologies, sir. Renale Divisional Commander South, Senior Assistant Commissioner of Police, and Mr. Duero. Renale Deputy Council Secretary Take Mr. Mpo Musimanyana. Renale Subland Board Secretary Mema Musimani. Renale Deputy Travel Secretary Ma Pilai. Renale VDC Chairperson Me Witumela Legoma. Oh, thank you so much. Renale mo ruiti useta abuyo ya pero betso ala hala lote marai lote ka karezo ba be ga di khano lote la sa le kula ka bigo ko betso la le mo aburi ba se wa se na ba di ma ke go le bo ge mo tsama dila stile wa khaola ya Letlhakeng ke go le bo ga tota la no mona ba ke go be re ke di tse khosi ya mo tse ready for siane go tla go ramogela ba yeng ba letsatsi khosi siane ke nako ya gore
go mkhra mo khelele ba yemba letsatsi mogolo kwani are khosi a tsantaka na ke le gakolole gore go ha re ha ka mogalo wa modimo ke modimo ya re khontile mo rona re khona ha re itumetse khosi mogolo kwano it was short. Tanke motsamaisa tiro go monate yang go bona mo go botona re na le bomme ke re ba itumedisa be ke re ke lemoge Tautona wa lehatshe la Botswana Advocate Gideon Duma wa Gaboko ke be ke lemoge Mongabe tona yame Honorable Botsewa ke a go lemoga Mongabe bokgosi ke a le lemoga borara ebile ke khubame ka mangole le bahumagadi ba lona ke be ke lemoge mohumagadi wa me ko Tlatleng baby yami Nansia ke be ke go lemoge mopalamento wa kgaolo ebile o le tona wa metshameko le bodiragatsi Jacoba wa ga Kelebeng ke go lemoge mothusa modulasetulo wa council ya rona Lethakeng district Honorable Johane wa ga o Sahele me mpe ke kope ba gaetso ke re ba ntse mpe ke dirise tshwanelo ya gore Mongame o ntete ke re all protocol observed. Ere pele ga ke amogela Tautona ke go kope Mongame ke re o mphe se se ntshwanetseng that smile. Good, that's what I'm talking about. Mogolo kwano kuukwe mme ke re ke go amogela Tautona ke re lesego mo motseng wa Takatokwaneng ra itse gore Botswana go aname mme ere gompieko o bo o re tholile ke re so ke a se lebogela Tautona ke be ke re congratulations Tautona ke re ke go lebogana Tautona ke re gompieko re tshwanetse gore re ikgantshe ebile re bue re le mototo re sa oše-oše gore gompieko yana re mo pusong e ntšha e le la ntlha mo ditsong tsa Botswana
under the leadership of Advocate Gideon Dumawagaboko. Untsireletse mongame kana ba bangwe bo maitsana pe ha ke boyanwe ba re wa ba politika nya ke mo khoteng gato amante hote moalebe o boala gagwe me ke re ba ge tshka re nako ke maba ke re yo tautona ke re mo boitumelong o bore thodile me tse dingwe ga ke na go dinankola tautona ke tsa ba komiti ya dithabollo ba ta dinankola ka botalo me ke re gongwe ke ka bua tse pedi ke re ka kwano tautona re balemi ba ruile kgomo me bogodu bo magoletsa me re e le magoletsana re na le police station ya me go na le bothaedi ba bodiredi ke one matshwenyego a rona tautona ke re gongwe boridi ba bono bo ka okediwa gongwe bogodu bo ne re ka bokgona se sengwe mongame ke one thaelo ya boroko ya badiri ke re badiri ba eletsa go berekela ka kwano ya matata ke boroko ha go toa takatokano wa botsa a gona le metsi a gona le motakase mme ya go tse tse ga di o taba simola re hey kana nna ga nka tse ka tsama kana ke nna o thogomelang ko lapeng ke re dilo tse tautona di re ba ka ha mosing thoko ya boroko ya bodiredi ke kgwetho le cycle maintenance wa dikago tsa puso mongame wa tshwenya ye nngwe ke yone kgaogo ya motakase wa tsatsi le letsatsi go mo gare tshwenya mongame me ke re ke sa tswa go bua tse ke re tautona ke re go gontsi mo e leng gore batswana ba go sologetse gore ba sologetse mo go wena mme ke go kope mongame ke ba go kopele ke re nya tautona bagetso o na le dikgwedi di ka nna 4 le sephato mme ke le kope batswana ke re a re mohe nako kana kgwedi tse 4 gore go tshwana le 4 hours mme re mohe nako a dire ditogamano o ta re rerisa ya ka builare maikelelo a gagwe ke morero le sekala mo katoga ga na go le katoga a maoko a mante puso ya morero mogolo kwa ke re sone seo tautona ra se go lebogela mme ke re bagetso kana ke yone puso ya batho ka batho re tebagantse le molao motheo ke be ke le kope ke re we should all abide to the principle and the rules of democracy which enhance the harmony of freedom of speech, which lead to the peace and tranquility to prevail in our country. Mogolo kwane ke a tshoma. Me ke re tautona ke go kope mongame ke tsamela go hetsa
go na le thulaganyo ke elene bino a thibang dipota ya ga Justice Balesi a ngwago robala ka Kagiso o na a tare o se ka wa di leleka di tla thakathakanya ditema Setswana se sa bua se re be re tswelela se sengwe ba tšhoma ba re Rome was not built in a day. Roma ga go ka tsatsi le le one. Me kere tautona tsana go mongame o dire ditogamano e tare go bohelong re di akole. Ka le ba ge tsogona le go plana le go implementa. And lastly is execution. Jam jotse di batanako ke ne kere ke kopele tautona ya lo ba ke a itse re soletse go le go ntsi mme ga kologelo le se ka lang katoga ga ke na go lato ke tabe ke na le lona ke ta dira ditogamano o kwa mo kwa manta ga tautona ke nne le morero kere ke mo bona a go siame le bone gore nya go siama go sa siama le re baakanya re go baakanya mogolo kwa kere mongame nako ga ya nkema sente ke ne ke ta atolosa mme gongwe ke etsa mongame kere kopo ya me ke tautona ke re go na le non-governmental organization ke re mongame gongwe di ka lebelelwa kana go na le di-NGO tse le gore ne di thusa puso gongwe di ka lebelelwa di ka thusa puso go na le dikai go na le company or komponye ne dira senga parile ha batho ba kgaolo ba itsetsa ka sone bile ba khona go dira bote ya musuku jale ene bidwa thusano le fasi ene bidwa very research product ko palape ene di ko khabane ene dira bo morula jem le jem ya marotse me kgaolo e mongame e humile ga se ka morama go le mme di NGO tse ga di ka kopiwa tsa tsenela research ba teng ba ka submita report a full detailed comprehensive report go wena monga mo a lebelela morama o le bo mosuku jalo bo tsa packagewa tsa rekishwa ko mahatsing a sele la hatsile madi tse re be re sa ikere ka ditemane re na le some other products in gore re ka di rekisa ko ntle ga Botswana ke re monga me ke buile go le gontsi sa me tona wa local government and traditional affairs honorable Motsagona kupile gore ke go thagolele tsela mongame me ke tsa gore ke dirile yalo Batswana ke ba mongame go lesega o bue le ba le bone o go lesegile Motswana wa tare di honetse ka se khalaga di hare hiri bohelego motse o tautona o na le dipodi le dintsi a go ngwa ka tswa ka tsenela mo go tsone ke ka tswa ka senya re na le seburua vandr ke ngwa ya dipuo tse re ikgantsang ka tsone tautona ke re Batswana ba kwena tautona ke o gorogile ke a itse le ntse le monyoretswe mme ke o tenyo mo amogeleng le moretse le mokgwe dikgaba e tare ka mogolo kwane o
ke be ke la amogetse a pula le nele. Ga ke utlwe mogolokwane wa lona. Ga ke utlwe mogolokwane wa lona. Bagolo ntle ke le kopetšana ke le re ke re ko morago ga nako ebile re tabogile ko morago ga nako. Yaanong go raya gore ga ke bitsa motlotlegi kana o pegela o ke mmitsang ke tla kopa gore a tshware nako. Ntate Kgosi ga o ne o bona ke ema kgapetsa-kgapetsa. Amen. Go raya gore mo nakong ya gompieno mme Manora Mokoma o tlo gore ga tekodiso ka komiti ya gagwe ya VDC. Mme Manora Mokoma mahoko a ke a tsedileng hela ga Kgosi a bua a re tautona wa le ga tsile a re ikaege ka ene. Yaanong go raya gore Jesu Kriste le ene o buile hela jalo gore re ikaege ka ene le ene hela jalo jaaka ene mo go rona. Ya le dumedisa ka leina la morena wa rona Jesu Kriste. Ke re mongame tautona ke kopa o ntete ke re all protocol here observed. Mbe ke simole ka go leboga puso gore ipelegeng e bo e santse e tsweletse ka gore e thusa le tlhoko la ditiro mo motseng. Ke boe ke lebogele gape gore ne re kopile go pheigelwa tsela ya mahupu go simola ga posong re kopa ka lenaneo la CCP mme mo nako ya gompieno e santse e tsweletse la ise wele re buile gape ra kopa gape re soletse gore go tata karabo e positive. Ke tsena mo matshwenyegong kana le tlhoko la motse re na le sekolo sa Mahupu Unified go na le sewage plant e le gore e sa le dirilwe ka 2016 go itlhele nako ya gompieno ga iseng go e go baakangwe sepe mo go yone e rwele bokete matwana othe kana a boitiketso kana di-toilet tse e leng gore baruta bana bone ga sekolo ba 140 le baithuti ba ba 1.7 matwana go rara tsotlhela di tshela go yone fa o goroga mo motseng o kgathantšhiwa ke monko o sa siamelang botsogo jwa batho. Metsi a leswe a tshologa a ela le mo motseng mo e leng gore a noa ke dikgomo gone ga mo motseng ga o tsamela ga sekolo la e ka re le tswa ga mototegi la tsamela gone ga Mahupu la go bona le tla go bona gore ga se seemo se se siameng. Fa go kopiwa dithuso dikarabo e nna gore ga gona madi. Ke ntse ke le ko Mahupu go na le tlhaelo ya matlo a borutelo di-classroom palo ya bana e go godimo go ra re heketsa matlo a borutelo bene ya 1.7. Sekolo sa Mahupu se tlhokana le baruta ba thusa ba gokgo ba babedi deputy school head gore a le one a bo a tlhokomela sekolo se segolwane sa seniora yo mongwe a ba a tlhokomela juniora. Ke a ga kokelo ya rona go ra re ga e sa le 2010 a iseng ko go dirwe maintenance mo go yone e na le thaelo ya koloi ya ambulance le di-midwife gone ka kokelong re na ra sologediwa gore a go agelwa maternity ward gore re rile ra tara rolola gone mo kgweteng ga yaanong go a diega mototegi mongame. Morahe wa Takatokwane ile ka 2013 o ne wa sologediwa moepo wa magala o leng gata kompone go tswa ko Australia. Yaanong morahe mongame ba ne ba kopa gore go itsegela gore ga ya te heletse kae ka gore e ka re yaanong re bua ditso kana re thaba mainane. Re kopa gore bo kgosi ba tletlanyo
ba hiwa ithupa tse pedi ka gore ba ka thusa go kgalema ko dikgotlaneng tsa bone ka re go na le botlhokatsebe bo bontsi mo motseng bogolo jang jwa banana go na le dikgomo tsa badimala tse e leng gore council ya di phutha di a sia mo di feletsa di sietsa batho mo ditshimong gore yalo ha go ntse yalo go dirwe jang ka tsone ba dira melato mongame Tautona ha ba sena ba dira melato ba hiwa di bail out bogolo jang ba ba gapelang ba bangwe matshelo ha ba sena ba bulela ba go tswela ba di ba bua ba dira melato gape jalo re kopa gore ba ne ba sekisiwa ka bofefo kana ba segediwa go fitlhela ba fetsa ditsheko tsa bone se re kopa re ka gore bone ba dira melato ba dira melato e mengwe ga sorry mo tsamaisa tiro gore a ke boela pointe ha ke ya go iwetsa yone ra re ayo a gapetsweng botshelo a nne le tshwanelo ela jaaka yo a mo tsetseng botshelo re kopa gore go agiwe sewage pond e leng gore maphata otlhe mo motseng a ta tshela gone ko metsi a lesoko go yone re kopa gore ha brigade dikgang tse tsotlhe tse ga ka mongabe Tautona ke dikgang tse gore nkile ka ema ha ke bua ka tsone bontsi wa bo tsone ga di arabiwa kile ka ema ha ke bua ka tsone ha puso e ne e tswa e santse le mo stilo ke ntse ke bua ka tsone ya re buile gape ra nna re tsatse di se di sa arabiwa ra bua ra di tsenya gape mo pegong ya rona re kopa gore ha brigade go a dilisiwe di-course go tsengwe ka re gona mo gompieno di-course di pedi hela ke auto mechanic le bricklaying ya re kopa gore go tsengwe plumbing le welding re kopa gore land board pele ga e ka sega ditsha e ne e kopana le maphata a mangwe jaaka metsi le motlakase gore ditirelo tse dingwe ya ka metsi le motlakase di seka sa sala ko morago ya ka mona kwa gompieno re na le bothata ba gore go na le ditsha tse dingwe tse di segilweng ka ga morago ga sekolo le ka ko mabiteng kako ga gona metsi teng ba ba abetswe ditsha ba diaga go di thabolola ka lebaka la gore ga gona ditirelo kwa bokutlong mo tsamaisa tiro re kopa gore dikago tsa puso tsotlhe mo motseng di tlhoka gore di baakangwe ke subukile maphata a la otlhe gape go na le tlhoko le le ntsi la boroko jwa bodiredi mo motseng ka la ka kgosi a setsa a buile ke a leboga mo tsamaisa tiro ene e le Mamokoma a re hate bodiso ya motse wa gagwe ka ebile ke ena re eteletseng pele ra leboga Mamokoma ya lo mona go nya gompieno ntle ke kope maitshwarelo mo go lona bagolo ka gore ke bona ba ba golwane le ba ba tona mo go nna ba sena ditilo ene sekeletso ya rona le tla re inela diatla mo mading a ga Jesu ga sekeletso ya rona ke a itse gore makoa a mantsi mme ga o eme ka dinao ga go a nna sente mme re itshwareleng go ra gore re tebe re reditse ba mahupu jaaka ba tlebe ba re sedila ditlhaloganyo mahupu jaaka bana ba mahupu ba re direla jalo o bo bankanya pelo ya gago o bankanya maikutlo a gago o bankanya le mowa wa gago ka gore jaanong o tlebe ba sutela ra rona o bankanya mmele pelo le mowa gotlhe le pene le pensele le buka le raba
Right. Thank you very much, Mahuku Unified Secondary School Band. Right. Kasana Sobata. Kita bochi bidite. Tautona. Wale fasala Botswana. Advocate Juma Gideon Boko. Gore ba lebe ba lemoge ba itebele bona ere mo go itebeng ba itemoge gore gone mo go bonega ditautona di teng ebile di go na le dingaka ha go na le di-engineer ha go na le di-agente ha go na le batho ba ditalente tse di harologaneng gone la ba bona ke ne ke re lemoge selo se ka gore batotegi tota ha re batotegi re ra bone ke le dumedise betso mo sekolong ya gompieno ke eletsa go bua ka bokhutshwane go setse go balolotswe boeteledipele ka maemo a jone kgosi o hile molaetsa o ke ka skeng ka o tswerehatsa go heta ka ha o tswerehaletseng ka teng mme ke mo leboge ke leboge botlhe ba ba goneha go na le di-ministera tsa bo mmeha go na le moteng banana yo mongwe ministera kwa lona tota o tswa goneha
bone gore a ba tswa ha ba nna ministera ile monana o tshwanetse go le supegetse gore di ministera di teng gone gape kgaolo ya lona le yone e ka ntsha di ministera e ka ntsha bo tautona e ka ntsha batho ka go harologana mme ke no pola le mongwe hela mme le se go tšhomo ha gongwe re na le go akanya gore o tshwanetse o bole wa party e e rileng gore go tle gore ga ke itse gore tšhomo kwa party nna ga ke itse kgang ebile a isko ke itse ebile a isko ke rate go itse ka gore ga e botlhokwa mo go nna le gone ya ka ke emea ga ke itse gore kwa party ebile a isko ke mmotse mme ke minister yo tlhophilweng a ba supiwa ke nna la ele mo ga kgang ba party e ke mo go yone ke a ba itse mme ene ga se mongwe wa bone ebile go ne go sa kgathalesege gore a o na le party a gana party le gore party ya teng ke go ne go se botlhokwa se se ne se le botlhokwa ke boleng ja gago jo bo supegileng ka ha dirileng ka teng mo setšhabeng a sa dire ka sepolotiki a sa dire e le wa party a direla setšhaba hela ene ka jalo ha re tsamayang teng mo pusong e re mo go yone ga go botlhokwa thata gore wa party ga gore sepegela ebile ga go ka ke ga go kgoreletsa gore o ka tswelela wa nna sepegela se o batlang go nna sone yo na le pelaelo se ka ke sone se di dintsi ba bangwe ba ileng di ministera la mo itse re dikoloti le ene o na le ko party ya na le ko go yone a tsamaya tsela ya e tsamaileng o mo pusong yone ebile ke minister go sa tlhokagale gore a bana tsamaile ka tsela e tshwana le ya gamang o tsamaile ya gagwe mme ga ya mo kgoreletsa gore a hitle kwa ka kgonang go hitla teng mme mongwe le mongwe wa lona go ntse hela jang ga go kgathaletse gore wa party wa kereke o dumela mo go eng a o kgona go berekela lehatse le ka boinelo ha ile gore go ntse jang o ta bereka tota ebile nna ke nna ke ta go rotloetsang ke bo ke go kgothatsa ne ke re simolle jang jaanong bongwana le tshela mo dinakong tse di bokete lona tsa dikgwetlho tse di gakgamatsang ke tlhaloganya dikwele tse le tsenang ko go tsone diemo tse di mo go tsone tse dingwe ga di na tsone ditilo ke a itse gore ga lena dibuka ke kganye ke itse ke a itse gore matitšhara ba tlhaela gone ka gore rotlhe ha re le batsadi ke rona re le beile mo seemong se ga re le direle sentele bongwanaka re le latlheletse thata re tshwanetse jaanong re le emele ka dinao re tlhoagale re baakanye diemo tse le tshelelang mo go tsone re di tokahatse le batho ba le tshwanetseng le bale ba le tshwanetseng le ithute mme ebile ha le ntse le tsweletse le ithuta go a tlama gore le nne le ha le itlosang bodutu teng le tshameka le nne le mabalanyana a le ka tshamekang metshameko e harologaneng
le nne le ditamelo jaaka o bona ba bangwe le ba litsi jana ba kgone go tlhabologa mo talenteng ya bone ya go letsa. Diletso tse ba di letsang ga di motlhogo betso ke talente. Mme ebile o ka ithuta sengwe mo go se ba se dirang. Ha o le molitsi wa a musical instrument, sengwe sa dilo tse o tshwanetseng o di tsweregalle ke go reetsa, tones and notes, chords, o reetse ka gore yo mongwe le ene ha a tshwere seletswa sa gagwe se sa tshwane le seo se tshwere, go na le ha le kopanang teng, one mmino, one modumo, the notes di a le tshwaragana. Ke puisano, gone go letsa mo ba tshwere puisano. Yo mongwe a etsenang a tshwere saxophone, yo mongwe a tshwere trumpet, yo mongwe a le mo di-keyboards, yo mongwe a tshameka meropa, botlhe ba kopana go lo gongwe ba bo ba dira mmino, melody. Gone go tshwanetse gore supegetse gore re tla ka mehuta le ditalente tse di harologaneng, mme re ka kopana mo ditalenteng tse ha re di tlhabolotse sentle, ra kgona go tswa sengwe se se re tshwaraganyang re le mmogo. Go botlhokwa go na le rhythms and patterns ha ba ntse ba letsa, go na le ha ba ema yo mongwe a ema go tsena yo mongwe ba refosanya jang mo mminong. Gone mo go bo go dira gore go nne monate, mmino o re o rate o re kgatlhe, mme le botshelo bo ntse hela jang. Re tshwanetse mongwe le mongwe a tle ka sa ka kgonang go tla ka sone, re tshwaragane, re age se re kopanyang, se se ka re berekelang rotlhe go ntse jang. Puso e leng teng hela jaaka tse di ne di ntse di le teng ke a lona, e tlhophilwe ke lona, le itlhophela lona ka gore le ne le na le ditshologelo le dikeletso dingwe tse le batlang di diragadiwa. Go na le dingwe tse le di eletsang, tse le di ratang, tse le di kgatlhegelang. Ke ka di tlhaloganya ha le le hale, mme nka di itse botoka ha ke di bolelwa ke lona beng ba tsona. Le sa tseye gore ke a di itse, le di amogana le nna gore ke di tlhaloganye le go heta. Ke selo sa ntlha. Mme yona a lepodisa ha o ne a tshwere mokwalo a rulagantse dikgang tsa gagwe tse di mo tshwenyang, mme o bona one mokwalo a re re tswaga o neele bangwe bone ba ba berekang le nna ba tswe ha ba tshwere copy. E tere ha re tsena ko pele ba go itatola, morahi o tle o nne ba supi gore o na le neela mokwalo go raya gore le o itlhokomolositse. Mme ebile ke le bolelele gore go botlhokwa gore dikeletso tsa lona ga nngwe le dikwale o le batla gore di ka goroga jang ko go nna. Ga nngwe ba di tseye ba seke ba di gorosa, o batle yo o tshepang gore o ka di gorosa tsa gago. Maloba ke tsene ko sekolong se sengwe, primary school ko Gaborone, bana ba balang standard 5. Ha ke sena go ba dumedisa, ha ke setse ke tsamaya ba ntha ba re kopa number ya gago
a re ka kgona go romella melaetsa le ka dira jalo ditsala tsa re he number to ke ba neela mo le mo wa kwala mongware ke ta bua le wena bo ke tsamaya ke re bana ba ne ba rahela gore ba tseye numbera go nne monate mo malatsing a mabedi ke amogela molaetsa o tswa ko go mongwe wa bona WhatsApp a re hello my boy a ko mpolelele o bua le nna mathata ha ke a bo ke sena motlakase mo tikologong ye ke nnang mo go yone ke a se gore o ka ntholla ho to mpolela gore gate go rileng go standard 5 9-10 years old kwa dile molaetsa o romela ko tautong bo ke tsa mogala ke letsa le nna ke letsa ba bangwe pele ba ke boela ko go yena ba bangwe ba bereka ko power ke re bona ba garo le tampolaisa ka batho gore ana ke a o mangwa ha ngwana ke yo re gana motakase jaanong ke bereka ja ha ke sena go tsa tlhaloso ke bo ke mo romella molaetsa ke re nya mme khanya ga go ke mo go yone ke lwa le yone ke dumela gore motakase o ta boa wa khona hala ibile go a letlelesela le mo go lona to le mo go baba dingongorego tse di le tshwenyang tota phetelela ha mo le di gorose le skala tsha o ri aloela hello my boy let's say na ka itumela thata ha ke bona ri alo ka gore ha ri alo ra gore ha ga re ga mele ga gona gap re batho ba ba utwana ba ba tlhaloganyana ba ba ka bereka mmogo ba ibile ba ka gakolana o ka nkgakolla o tshwanetse go nne jang mme jaanong ha ke kgona go gakollwa ke wa standard 5 wena o le mogolo tsa ga go dikgakollo ke tabo ke ditlhokomolosa ke re ke ikantseng go botlhokwa gore re bereke jang ha ke le ra ke re ska ra katogana ke ra ja gore skwa emela ha le wa lelala ko o le nosi o sa isidilelo tsa gago ko dika amoganwang le ba bangwe ba tle ba le wena ba kgone gore ba tseye kgato ya go tsibogela diemotse puso ya lona e le tlophile e tsetse go godimo ditshwanelo tsa lona ke puso ya ditshwanelo rights human rights fundamental rights inalienable rights ditshwanelo tshwanelo go tewa se se go tshwanetseng sa ga go tota se o sa tshwanela go se lwela gore o se bone o sa tshwanela gore o se reke ebile o sa tshwanela gore o lopele gore o se bone ke tshwanelo ya gago ga e tswe mo go nna ga o e hiwe ke nna tiro ya ye ke e tsenetseng mo ofising ye ke mo go yone ga se go neela go kana ditshwanelo tse anong di go go nna ke tiro ya me ke go tlhomamisa gore ditshwanelo tsa gago tse o tshwantse o di akole wa di akole ke yone tiro ya ha o sa di akole go raya gore nna le wena go gongwe mongwe ga a dire tiro ya gagwe sentle meano o dire gore ke se ka nna le seipato sa gore ne ke sa itse ne ke sa lemoge gorose ke itse ditshwanelo go tewa jang
tshwanelo ya gore o tshele e raya gore o nne le dijo, o nne le bonno, o nne le metsi, o kgone go nwa metsi a sekono tlhape, motlakase o goroge ko go wena, go nne le ditlamelo le ditsela, dikwele nne tsa boleng, dikokelo le dikokelwana se ka nna di ka go hela, go nne le melemo, go nne le bodiredi. Ha re ka dira jang re tabo jaanong re diragatsa ditshwanelo tsa lona, mme gompieno ga di diragale ke a itse ke tetse gone mo ha o bona ke le mo tirong ke tetse ditshwanelo tsa lona mo ngwageng tse 10 tse ke tabong ke le gone ha ke a le thomamisetsa gore tshwantse mo go tse tharo tsa ntlha e simololle go bona pharologanyo e gakgamatsang mo matshelong a lona le mo ditshwanelong tsa lona. A ke re ngwaga tsa ntlha di 5 ke kgaola tse pedi ke tamogo tsa ntlha tse tharo gore tsa ntlha tse tharo re tshwanetse re simololle go bona le wena o nne mosupi gore go hetogile le nna ga ke nnang teng ke a bona dilo di simolotse go hetoga. 3 years ke kgwetho mo go rona gore go tshwanetse go diragale mo ngwageng tse tharo go raya gore ka ga re ntseng re dira dilo ka teng go diega go itsemeletswa go tshwanetse go hetoga. Jaanong dilo le go dirwa di tshwanela ke gore di dirwe ka bonako gore ngwaga tse tharo go nne le diphetogo tse di bonalang. Letlhoko la boroko, letlhoko la ditlamelo ke dilo tse di tshwanetseng go tsibogelwa go tlhaetswe jaanong go tle go diragala hela jalo. Ma ke no polega le hale hela go hadikai ha go tega gona boroko ba tlhaela mo takatokwane le dikgaolo tse di mabapi. Gato batho bangwe ba theogela ba tswa go boga borona go diphatsa gore go bogontse jalo. Thulaganyo e ntse jang ba Ministry of Water and Human Settlements ba re ba itlama a ntse ba ntshebetsa yana ka gore ha le ntse le bua ba tabogela go gonna ba ipobola gore nngwe ya dikgaolo tsa ntlha tse bang go ta go tsone ba tle go baakanya go leka go lebagana le seemo ke yone ya lona ba re bata re mo nakong e ba simololang ba ikala go aga mato a go tega mantsi a ba le 200 mo kgaolong ya lona. Mme go monate gore go nne jang mme se se botlhokwa ebile se le monate le go heta ke se go na le thulaganyo e ba Ministry of Finance le ba tshwaraganeng le yone ba phuthile dibanka tse Botswana Savings Bank, Botswana Building Society ba dira ba batho ba na le ditsha go dikgaolong ditsha di teng ba tshwere ditanka ga bana madi a go tlhabolla ditsha tse tsa bone mme gone go dikgaolong tse ba nang le ditsha go tsone go na le letlhoko la matlo la ba direla puso. Lona Botswana Savings Bank go tle gore le kopane le batho ba nang le ditsha go dikgaolong tsa bone tse go na le letlhoko la matlo a ba direla puso le bua le bone ba thusa ka kadimo ya gore go agwe matlo mo ditsheng tsa bone. Matoa motho a te o tla hela re ga ke bereke go raya gore ga ke na madi mme ke na le setshakise ke 40 by 40 se na le standpipe kana se ga o hile metsi
lona le tabo le bona gore setsha se go agiwe ntlo mo go sone sa monga sone. Ntlo e agiwa ke lona ka madi a lona. Ha le sena go e aga, puso e tsenya modirela puso mo ntlong ye o hirisitse mo go monga ntlo. Mme ka gore ntlo e agilwe ka sekoloto se se tswang ko Botswana Savings Bank, bokete ja madi a rent a busa sekoloto sele. Gongwe le mmenyana le kaya go monga setsha go ithella madi a kadimo a wela. Ha madi a kadimo a wela mo ngwageng nngwe tse 10, go raya gore monga setsha se ne se sena sepe jaanong o na le ntlo mo setsheng sa gagwe. Ntlo e ke a gagwe. Go raya gore ka gore madi a kadimo a hedile, ha e le gore modirela puso o ntse o tsweletse o nna mo ntlong ye, go raya gore rente, ka gore puso ya renta a ya go monga setsha jaanong le ntlo o na le letseno. Ke gore o na le ntlo, o na le rente ya e amogela mo setsheng sa gagwe a sa senyegelwa ke sepe. Mme ebile ano ha sa heditse a ratseto ke rentisa goromente a re helle gone bana ba go ba ka nna mo ntlong ye ke a gagwe, ke boswa ja bana ba gagwe. Thulaganyo tse di tlhaetseng tsa go rarabolla seemo ga di se rarabolle hela go tswa haleha, di se rarabolla go ya ko pele gore se re tabo re se dirile jaanong re dirile gore o nne le ntlo mo setsheng se o ka bongono sa aga, o paletswe ke gore ga o bereke. Mme jaanong ka thulaganyo ye re tlang ka yone re rulaganyang le ba Botswana Savings Bank, Botswana Building Society le ba bangwe ba tla tsena mo lenaneong le, ra go rulaganya gore le nne le matlo mo ditsheng tsa lona a agilweng e seng ka ditshenyegelo tse di tswang mo go lona tse di tswang ko. Mme thulaganyo ya teng le ka sebopego se e leng gore ga e go sokodise, mme a go hella e go buseditse jaanong go na le ntlo e siame e agilweng sentle, na le madi a rente go tsamagela jang. Ke tsela nngwe ya ditsela tse dintsi ha godimo ga tse matlo a 200 a bata bomba aga. Ke ya ntlha kgang ya ipelege re mo thulaganyo ya go hetola ipelege ra e hetola jang. Ngwe le leina re kana ra e bitsa ka lesele da re bolela gore le batla e video go teng jang ha re tokahaditse e re tanka yone ke e leng gore tsone dillo tsentse le dilela le re di ka go di tlhoka go baakangwa maintenance. Lenaneo le la ipelegeng e tokahaditsweng e ntšhahaditsweng, sengwe sa ditiro, nngwe ya ditiro tse le tabo le di dira lenaneo la e tabo e le go baakanya, mme le madi a lone a okediwe ha ba bua ba re 2,500 ko ipelegeng. Ke eng go ka kgonahala? Go ka kgonahala ka gore maintenance wa dikago ga re sa tlola re taonela di-company tse tsa ma-China le ba bangwe. Re batla di-artisan trades people, bricklayers, plumbers, electricians, carpenters, ba ba nang le bokgoni bangwe ba bone ba go tswa mo di-brigades, mo di-vocational training centers, ba na le dikitso tse, ba bo ba bereka
le setlhopha sa batho gote ke yone ipelegeng ye ntšhae ga ba bereka jang le bone ba thusang ba ithuta kgantele re ta go rena le batho jaanong ba ba itseng tiro ditiro tse tsa diatla ba ga rona gantsi o di kgona ka go dira o ntse o bona yo mongwe a dira ga ke santse ke lekana ka bone gompieno ke dumela gore ke nyaka wa bothoko mo talenteng kana le bokgoni jo bricklaying plastering ne le dilo tse ke di kgona bobe go ba ditena ne ke betsa go lo mo thata e le gore ke ne ke berekile le masika na ke bona ke dira ka ke lekeletsa kgantele jaanong ke a re go rogile mo le gore ke mongwe ha tsa khona e la tswa kwa nna ke tsa ke tswa kwa re beile line yana ne ke khona gompieno ke dumele gore ke santse ke ka khona tiro ya diatla ha o e dira gantsi kgantele o ntse wa tokagala o sena la le stankana o sa se kweleng gope o bo kgona go e dira it's a skill re eletsa gore ipelegeng e kgona go dira mo go teng skills transfer skills acquisition mme batho ba teng ba bereka ba dira tiro e tlhokagala mo motseng wa bone mme ebile ba e dira ba a tswiwa mo go botoka go gaisa mo ba ntseng ba go bona go botlhokwa jang go builwe ka sewage system ko Mahuku hatwe ke lereke go ntshitswe mo go tweng bill of quantities le quotation ya tiro ya go baakanya sewage system e dirilwe ba re ke lereke re mo malatsing beke e tlang ha e ka wela le sa bone go diragala sepe le letse jaano le letse go ga borone le re ga re bone sepe kwana ba rialo ba re ke le re jaano go raya gore ke selo se ba ntseng ba se tlhagagaletse ba se leka ba bona gore ba ka se re mme jaanong ba go rogile ha ba bona gore o ka re se ta simologa letlhoko la ditiro mo kgaolong ya lona le la aparetseng segolo-bogolo banana ke matshwenyego go se buile kgang e botlhokwa le na le dijalo le dimela le tse dingwe mo kgaolong ya lona o rile go na le sengaparile morama di dintsi malatsing a go na le bangwe go ga borone banana ba ke boneng ba dira di yogurt le di smoothie ba dirisa maungo a naga ba tswakanya le mashi ka tsela e hapegileng go bo go nna monate bile go na le dikotla go gaisa tse dintsi tse di mo mabenkeleng go raya gore ga e le gore dimela tse di teng mo tikologong ya lona le bo le di bapala ka tsela e dirang gore di se ka tsa hela le ka kgona gore go dirwe dijo tse di nowang ga ngwe tse di tlolwang di tlolwa gore batho ba ka kgona go itshetsa ba nna le letseno ke dikai hela tsa dilo dingwe tse di ka diragalang go utlwala gore na le maga a mantsi kwano gate go raya gore kgaolo ya lona e na sebaka yone e ka hale
lekwano a ka dira bana ba rona ditiro. Wa teng e ntse e le gore mahatshe anong ba re a mo magaeng hapana le mongwe le boelang go magaleng se ne go tla go ka di simolola go ganya gore o ka jaanong o tla di poelo mo thekong le tiro ya mahala. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. The all-new #PushaBW at a Chencheng Show, hosted by Khauna Dindwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chencheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you? If this question irritates you, if it sparks a lump in your throat, please get help and talk about it and say no to any form of violence. Nearly 1 in 4 females and 1 in 7 males aged 18 and 24 who have experienced childhood sexual violence have had their first incident happen at 13 or before 30. This could be your story. It could be